Puso e rulaganya go aga mabelo a dithoto kwa motseng wa Mosetse. Phati ya Mkonto wesizwe ya re e tla patagana le tse dipotlana tsa kganetso ko Palamenteng ya Aforika Borwa. First topper sa India se fenya sejana sa 2024 Money Globe Mini World Cricket. Nde ke go dumedisa motho wetso ke go amogelana ke bidiwa Reginald Richardson. Lephata la dipagamo le ditiro tsa setšhaba le mo ditshekatshekong tsa go aga lefelo le le gorogelang dithoto kwa motseng wa Mosetse mo tseleng ya A3 fa le kodisa banni ba motse wa Nata ka dithabololo tsa go baakanya tsela ya A3. Tona wa lephata leo Re Eric Molale a re ba santse ba buisana le lefatshe la Zimbabwe gore fa go santse go emetswe kago ya seporo go tswa Mosetse go ya Zambia tota ba Zambia ba name ba aga lefelo le ditraka di ka bayang le go tsaya dithoto ting. Bethany Manduka Pego. Motse wa Nata o itemogela mosuke wa dikoloi le ditraka tsa megobagoba tse di ralala motse o. Mme sengwe se se tshwenyang ke gore ditraka tse di ema gongwe le gongwe ka jaana bakgweetsi ba tsone ba tsamaya mesepele e melele go tswa kwa mahatsheng a Aforika Borwa go leba kwa mahatsheng a kwa bokone jwa kgaolo ya Aforika. So se sengwe se re se dirang ka tsela e ke gore re ne re eletsa gore bogolo jang ka 83 go ya ko Francistown e santse e senyegile thata ke laetse ba seporo le ba ministry wa me gore ba ye ko Zambia re go buisanya gore traka tsa kopore tse dintsintsi tse di tlanka traka tse go ra gore di ya makonata ke sone se jaanong re neng re gongwe go ka nna botoka gore re ha Mosetse re ire dry port re sena bua le puso ya Zambia traka tse bogolo ne di tla di baha ha di sena go ba di tsa mo go tswang kwa di heta di boela jaaka tsela ya A3 e tla dira yotlhe. Kgosi Justin Ntuane a re ba kopa gore fa tsela eo e dirwa e bo e bulegile fa e tsena le fa e tswa mo motseng. Ne re ka eletsa gore at least ga go te go padile e simolle 5 kilometers before e tsena mo motseng re lebile traffic ga o ka ta mo morena le wena o ka utwa o tshoga o mona ditraka tse leng gore di ema mo motseng wa Nata di ralla motse wa Nata ke mathata le dikotsi o bona di le kana yana di tsalwa ke yone tsela yone le nna ke ne ke setse ke laetse gore tsela tse ha di kopanang kana di kgaoganang teng Maung Kasane Francistown go irwe mo ka sekgwa go teng a viable nodal point e leng gore ga go e go nna mosuke traffic e tla tsamaya ka tshosologo so re go tlile ba tla re ha di option ba re ba gore a ke ba go ira dual carriageway kana ba go ira bypass kana ba go ira ga kitse ga nka ke e bua ka gore ke bone ba itsana they only recommend to us ra be re leba se leng gore se ka tswa se siame re be re bona gore se ja bokae banne ba amogela dithabololo tse di tlang ka tsela mme ba eletsa gore beng gae ba bewe pele ga go hirwa. Mme mo gongwe ke leboga ke re ra go leboga ra go o re etetse mo kgolong ya rona ka go tanna le phiro ya banana ba bantsi ka bo 1979 e ne re kontraka ga e hiwa ditiro batho ga ba hiriwa ba tsamaelana le yone kontraka ele mme gompieno re bona ele ha e le gore kontraka e tla go bereka gone ha re hiwa kontraka ya kgwedi le kgwedi re saena go mo betso go dirwa ke eng tshwantse a re ha tiro ya go hela o bona le se go teng terminal benefits ya go nna le kontraka ya kgwedi le kgwedi for 3 years molao ga o letle gora gore malaudi le ba lephata la labor batle ka kwano
ba tle go rutuntsha batho. Go dirwa ga ditiro tsa ditlhabololo di tshwana ditsela go ralala lefatshe leno go tla thusa Botswana go atega mo maitamong a go nna le tsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Ke ka moo puso e tla dirisa 13 billion pula go dira ditsela le dikago tse dingwe tsa puso ka lenaneo la motshelakgabo le le tla wela ngwaga o tlang ka Mopitlwe. Bethany Manto, BTV News, Nata. Khamphane ya ditlhaeletsano ya Orange Botswana e abetse sekolo se se botlana sa Butale kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba didirisiwa tsa maranyane go thusa sekolo go tokafatsa maduo. Dimpho tseo di akaretsa di-tablets di le 50 gareng ga tse dingwe. Fa ba dimpho tseo motshwarela mookamedi wa Orange Botswana Re Gobe Mbai o tlhalositse fa ba ikaeletse go godisa tiriso ya maranyane mo dikolong gore baithuti ba ba mo metseng ba lekane ka dikitso fela jaaka ba mo ditoropong. A re utlwa Abigail Madorobo. Lenaneo la go leka go rotloetsa tiriso ya maranyane mo dikolong le le rotloediwang ke khamphane ya Orange Botswana Foundation le tsweletswe ka go amogelwa ka tatsopedi. Ka fa tlase ga lenaneo le, khamphane ya ditlhaeletsano ya Orange e abela dikolo di dirisiwa tsa maranyane go di dirisa mo dithutong tsa bone gore baithuti ba ba kgakala le ditoropo le bone ba tshwane fela le ba bangwe ka dikitso mabapi le dithuto tsa bone. Re eletsa gore ngwana mongwe le mongwe yo mo Botswana a tshwane le ngwana mongwe le mongwe yo ko toropong. Re bone go tshwanela gore re tsise di-tablets mo sekolong sa Butale Primary School. Bana ba ba kwano ba tla kgona go kanya maranyane, ba tla kgona go dira tsotlhe tse di kgona go dira ke bana ba kwa ga borona. Re motlotlogela thata gore re bo re le mo sekolong sa bo 79 re ntse re dira jaana. Ba mo mono ona ga tautona wa the reset and reclaim agenda. Mindset change ba hetotse gore the way ba dirang ka teng. Ba hetotse gore ba tswehela mo gore re na re ba go dira madi re ba ta go le sende di SMS le letse re dire madi. Ba changitse the mindset ba re abela le rona. Sa be di ba tsere yona digitalization ka thoa ba tsere khanya digitalization gore ba bona gore ba itsela go godimo gore ba tsene mo dikolong ba tsise maranyane ke yone digitalization gore maranyane ya khona go thuse bana ba sekolo a thuse matitšhara a dira tiro ya matitšhara ene motho. Khamphane ya Orange Botswana e lebogela go thabolola thuto mo dikolong ka tiriso ya maranyane. Ne re tsile go amogela maranyane di-tablets le di-laptop tse tabeng di dirisiwa ke baithuti le matitšhara go leka go tlhabolola ka gare gang bana thuto ka teng. Se se botlhokwa thata ka gore mo bogompienong bana ba ntse ba ga gongwe ba sa kgone go ithuta sentle ka gore mo malatsing a dilo ka bontsi re di hitela mo maranyaneng. I am sincerely grateful to Orange Botswana for being such. Ke leboga khamphane ya Orange Botswana go bo ba bone go le maleba go tokafatsa thuto ya rona. It's important to promote our education. Dimpho tse di solofetse go thabolola thuto le ka fa go rutiwang ka teng mo sekolong sa Butale le go fa baithuti dikitso tsa maranyane tse ba tla di dirisa mo ditirong tsa bone. Bogogi jwa sekolo bo gwethile go tlhokomela dimpho gore di tle di thuse go tokafatsa thuto mo sekolong sa bone. Abigail Madorobo, BTV News, Butale. Modulasetilo wa lekgotla la tsa merero ya bana mo kgaolong ya Kgatleng Re Thobo Seabe a re thuto ya lefatshe leno e tshwanelwa ke go tlhabololwa go tsamaisana le dikgwetlho tsa nako eno. O buile se kwa Atisha fa go ne go ipelaelwa letsatsi la ngwana wa Moaforika le 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 rulagantswe ke khansele ya Kgatleng Lizzy Class. Fela jaaka go tlwaelesegile gore ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Seetebosigo ile malatsi a le 16 go ipelela letsatsi la ngwana wa Moaforika, dikolo mo kgaolong ya Kgatleng di ne di ikukwantse go ipelaga mmogo. Se se le jwa le sekao sa kgatelopele mo maikelelong a lefatshe leno a go fa bana botlhe thuto jaaka le tshwanelo ya bone go rutega. Education is not privilege. Mo Botswana thuto ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore seemo sa gago kgotsa kwa tswang teng go ntse jang. The circumstance they are and their financial status. Se se ra gona gore sa re gwetla re le bana ba Afrika gore re eme ka dinao go netefatsa gore thuto e re tshelang ke thuto e bopang ngwana o leng gore this child should be able to compete in the international arena. Thuto ye
ke e leng gore re ka investa mo baneng ba rona a ke thuto e leng gore ka re ka moso a be re ikgantsha ka bana ba rona re re ngwana ke o rutegile ke moengineere ebile re ikgantsha ka ene a ke thuto e leng gore ka re ka moso ngwana ba kgona gore a tsene mo marketeng ka yone. Baithuti ba ne ba ntsha mahatlha a bone mabapi le ka fa ba iletsang thuto e ka tsamaisiwang ka teng gore ba tswelele ka go dira sentle mo dithutong tsa bone. This whole idea kgang ya gore kiteo ya bana mo dikolong e emiswe ke kgathanong le yone lo tla intshwarela mme fela bana ba tshwanetse ba itewa. Corporal punishment must be used. Ke na le tshwanelo ya go nna le leina le ponno jo bo siameng ebile gape gore re nne baeteledipele ba kamoso re tlhokana le thuto. Letsatsi le la ngwana wa Moaforika le tshwanetse la dirisiwa go baakanya tsela thata re lebile seemo sa banana mo nakong eno go na le go ipelela tse di fetileng. Mo go tse dingwe khansele ya kgatlheng e ne ya bela baithuti ba ba gaisitseng dimpho e le tsela ya go ba rotloetsa go tswelela ba dira sentle. Lazy Class, BTV News, Atishia. Re sa le fo kgosi ya montse wa ina le golo kgosi ke amogetse Gubi o gwetlhile batsadi go itsheka-tsheka le go emisa mokgwa wa go rontsha bana tshwanelo ya thuto ka go ba baya ko merakeng ga mmogo le go emisa kgokgontsho Neo Modungwa ka pego. Letsatsi le la ngwana wa Moaforika le ipelelwa ngwaga le ngwaga gakologelwa bana ba ba neng ba lwela ditshwanelo tsa bone kwa lefatsheng la Aforika Borwa ka ngwaga wa 1976 ka nako ya mmuso wa tlhaolele. Letsatsi le le ne la simolola go ipelela semmuso ka ngwaga wa 1991 ke lekgotla la mahatshe a Afrika. Mo ipelelong letsatsi le kgosi ke amogetse Gubi wa inela gole a ba supa a sa itumelele batsadi ba ba rontshang bana thuto ka go ba baya go merakeng. Nnile makgetho re lela tota ka bana go tshaba dikolo mo motseng bana ba rona go sa kgona go tswelela bana le dikeletso tsa bone hela tse di ba isang ko lehihing. Ke rotloetsa batsadi gore ba tseye sebaka gore ba kwadise bana ebile ba ise bana gone go dithutong ba santse ba le bannye ko kresheng a se ka ra re bana ba rona ba sitwa ba simolole thuto ko moding ba simolole thuto ko tlase. Maikaelelo magolo a letsatsi le ya boele go rotloetsa bana mo kgaolong eno go tsena sekolo. Tsatsi jeno maikaelelo a mangwe a rona gape ke gore re lebe ko morago re be re ipotse gore a mme re kgonne go le kae a mme ga re iphithele batsadi re na le bana ba ileng gore ha ba bangwe ba ya dikolong bone re santse re ba hithile ko morago ga mantlu ko merakeng kana go ka ihela bone ile ba ileng gore re ba ntshitse ba disa mme ga ba kgone gore ba ka ya ko dikolong gore le bone ba go exercise the rights tsa bone. I don't see any change. His auntie would go at the men or Hasiechu, Hagehan, Shikwa as the common language. Mbeheri, I hope or Bazari, Shekalahari, Shesara, Lima Pueria in Kalahari, Ye, Chuhashan or Herga Puel or Haheze Bazar. Letsatsi le la ngwana wa Moaforika le dirisiwa go supa bokao jwa dikeletso tsa bana ba Aforika le botlhokwa jwa go tshwaraganela isago ya bana ba kgaolo eno. Ke ka mo monongwaga thuto e le konokono mo go ipeleleng letsatsi le. Neo Modungwa, BOTSWANA Television, ina le golo. Badiragatsi ba rotloeditswe go tlhokotsa talente ya bone gore e kgatlhise go ka rekisiwa se se builwe ke moeteledipele wa lekgotla la badiragatsi ba Okavango la Poetavango re le godile Segana Beng fa a simolodisa dikgaisano tsa moopelo wa choral clap and tap kana wa sedumedi poko le mogolokwane Marenyane Samakata wa bega. Go le gantsi bodiragatsi bo tlhalosiwa bo fa setšhaba botshelo ka go setlosa bodutu le go ba itumedisa se se itshupile fa banni ba ne ba tlola go itumelela badiragatsi ba ba neng ba lola bomampodi ba dikgaisano tsa gompieno go ipatlela phatlha ko legatong la makgaolakgang go itlhokotsa kgapetsa-kgapetsa ke one molemo. A ke ga yo mongwe a tsoga a emelela a apara baki a tsenya thai a tsamaya ya ofisi wena ofisi ya gago ke wena ke a go diragatsa o tsogela bone o dira se se tshwanetse o bo tšhaisa hela ya tšhaisa kwa le wena o sekarela ba ba tšhaisa go ba
mo ga di-group tsa rona ebile ka tse dingwe se di phatalla ka ntlha ya gore ba tsangwa go ba sa dire sepe so na le ba rotloetsa bona gore ga bona le di-competition tse dingwe tse di diragalang mo Botswana ba leke go di joina because ga go ba thuse ka sepe gore ba tle go compete gongwe la mongwe ba bona ko malapeng a bone kana re tsaya gore bodiragatsi ke yone tshwanetse ba ya ka ba le hayana ba isetse ka jone. Moopelo wa Tlepentep o eleng la ntlha o akarediwa mo dikgaisanong tse wa bo kgatlhile leitlho go gaisa mme ebile dikhwaere di itumelela go lemogwa. Khwaere ya rona e nonohile ka mabaka a gore re ntshitse banana mo mebileng bontsi jwa bana jaaka le itse gore go ditagi majalo jalo mme maikalelo magolo a rona ke go ntsha bana mo dinthe tseo re setse re na le bana maloko a ka tshwara bo 130 mo khwaere lebaka la teng ke gore ha re le mo di-concert re sokolola banana ba bangwe re nna re tshwara di-concert le di-other church choirs le di-community choirs ebe re hella re iphitlhela le gore re khwaere e godileng e thokana le gore re ise molaetsa ko bathong banana ba tswe mo mobileng yaanong re lebogela gone gore gongwe ebe le rona re le ba Tlepentep re lemogilwe ebe re tsenngwa mo di-national arts le rona re bonwa re le sengwe mo lehatshe ebile re ka godisa banana kana re ka godisa Botswana jalo ka kakaretso. Bafenyi ba bangwe le bone ba bo ba itumeletse maduo a bone. Over the years mopelo wa choral music wa to gala ngwa to kagala ke music yo monate thata ke mopelo monate thata o le gore o sila maikuto re leka go ntsha banna mo mebileng jana gore ba ska ba utswa ba ska ba senza batho ba nne ba le well equipped ba nne busy ko khwaere go sa o tswa kwa la pile wa ka go la peo go thapa bo robala mogolo kwane ke le mo ke tse mogolo ka standard 7 ke no go tna se ke dira mo sekolong so be ke reta ke bine traditional ke tso bina ke tso go opela be ke ke le ka mogolo kana ka ntse ke a itse be ke tshwarela re gone go ke simola ke tsa manyalo ba re ka ntse go rana wa itse ke re okay ke a itse. Badiragatsi ba rotloeditswe go tsena dikgaisano tse ka dipalo ka jana tsa ba ikwadisitseng monongwaga di le kwa tlase. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Party ya kgaretso kwa Afrika Borwa ya Umkhonto wesizwe kana MK ya re tla ikopanya le diphati tse dingwe tsa kgaretso tse di mo parlamenteng go ntsha mo pusong diphati tse di kopantseng tsa African National Congress ANC le Democratic Alliance kana DA. Party ya MK e teletsweng pele ke tautona wa pele Re Jacob Zuma e ne ya tsa maemo a boraro ka go gapa ditiro di le 50 le bofera bobedi tsa boparlamente mo ditlhophong tsa setšhaba tsa kgwedi e fetileng. Party ya ANC e neng e ntse e le mo pusong e ne ya latlhegelwa ke bontsi jwa ditlhopho tsa maparlamente a party ya MK a ne a seka a tsena phuthego ya ntlha ya parlamente ka la botlhano morago ga gore ba ise ngongorego ya gore ditlhopho tsa setšhaba di ne di tletse tsietso kwa kgotlatshekelo ya ditsheko le go tla le ne la tsholola kgang eo. Moeledi wa party ya MK Ntlamulo Ndlela o boleletse babegakgang gore ba tla itshwaraganya le ya Economic Freedom Fighters kana EFF le ya United Democratic Movement UDM go kopana ga diphati tse tharo tse go dira selekanyo sa 30% ya maparlamente. Ka go rialo motho etsho a re itshwaragela gone foo mme ga kologela gore tsa sekgwadi a latena kgante jana nako e roba bobedi a re tsetsa metshameko. Ke go leboge re ditso tse di diragalang ka ko Afrika Borwa mme motsana wetsho nako jaanong ke a tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote city ke aga kwa tse di eteletseng pele mo nakong ya gompieno. Setlhopha sa India se fentse sa Botswana ka dirane di fera bongwe mo makgalakgang a kgaisano ya Money Globe T20 Mini Cricket World Cup go fetoga bomampudi ba monongwaga. Motshameko o ne o tshamekela kwa mabaleng a Botswana Cricket Association Oval monoga boroni a re utlwe Khomotso Sefako. India ba gorogile kwa makgalakganyeng ba sena go ntshetsante World 11 ka phenyo ya diwikete di fera bobedi fa Botswana ba fentse Pakistan ka dirane tse 32. India ba eleng bone ba ntha go beta ba simolotse bonte ba godisa dirane tse 50 go tswa mo di overend di supa le sephato. Vino Balakrishnan ga mmogo le Insimen Master e bo ele bone ba fenyetsang India dintha ka palo e go godimo go isa dirane tsa bone go le kgolo go tswa mo di overend di le 15 pele ba digela ininyang thaka
R120. Mo ineng ya bobedi setlhopha sa Botswana ya bo ile sone se lelekileng motshameko kgatlhanong le R128 tsa India ba kwadisa tse 50 mo overeng tsa ntlha tse 7 pele ba dira 101 go tswa mo overeng tse 17 mme go setse tse 3 fela gore ba kwadise dintlha tse 22 fela India ya lesupa le lefa ba netefatsa fa Botswana e kwadisa dirane tse 2 fela go netefatsa fa India e fenya ka dirane di fera bongwe. It was a tight game. For the first time in the tournament, we bowled first. So it was something that was new for us, a challenge. Ini le motshameko o mashete. Ebile le motshameko wa rona wa ntho a kgaisano. Go bo re sa simolola re beta. Ke akanya gore ke sengwe se sa mileng tshameko a rona. Re simolola tshameko sente. Fela rato ga ra re pisa. Mme ba simolola go tsaya taolo a motshameko. Mme ra felela re sa kgone go boa. The momentum shifted and we never quite fought back. It was good, like it's one of the good match we had in the finals. And re ba file phedisano e nonofileng ebile re tshamekile jaaka re ne re ikaeletse. Motshameko ono o se motlhofo ka gore batshameki ba re tshameka le bone ko dithopheng. Ra itsane ka tshameko mme ke sone se dirile gore e nne motshameko wa gagametseng. Re itumeletse phenyo e le ka fa kgaisano e tsamaileng ka teng. It's really, I thank God for winning this, and it was tough too. We did so many working. We were working hard for last 1 month. Then the result came out well. Karabo Mothanga ke ena fentseng tota motshameko o gaisitseng wa kgaisano. Vino Bala Krishnan ena ofense ya motshameko o gaisitseng wa motshameko le ya best batter. Fano Ahmad a gapile ya best bowler. Khomezo Sefako, PTV Sport. Gaborone. Me mo tsa kgwele ya dinao mo metshamekong ya go ipatlela phatlha kwa Lekenya First Division ya Bokoni e neng e tshamekela kwa lebale la Phalape setlhopha sa Dikgang Tigers se fetogile bafenyi morago ga go tshameka malekano setlhopha le sa Miscellaneous Sporting Club koketso Ramontsho wa bega setlhopha sa Dikgang Tigers se tsena mo motshamekong o se sa tswa go fenya sa Giant Aces ka nnogo lefela fa mo lethakong le lengwe Miscellaneous ba tshamekile malekano tse pedi le sa FC Phalape. Motshameko o simolotse dithopa ka bobedi di lekalekana ka masheta di a etelana kgapetsa-kgapetsa mme tsa retelelwa ke go nosa le fa go ntse jalo tsenala ya boele le tsogwana le kwa godimo pele di a go ikhutsa ka maleka a lefela sethopa go tswa boikhutsong dithopa tseo tsa tswelela ka tshameko ya tsone go sena phetogo epe mo madiong mme motshameko wa fela go sena ba ba nositseng maleka ao a ne a kokonyetsa Tigers dintlha di le 7 morago ga metshameko e le 3 ebile a ba thatosetsa kwa League ya First Division North. Mokatisi wa Tigers a supa fa itumeletse maduo le batshameki ba gagwe. We worked very hard season e na re mo streaming 2 streams ko Mahalape. We became champion mo sa rona be ro samka final against sesongwe be re champions. That's why we are here mo Phalape. So totala go bore re hentse natane this promotional playoffs. We are happy because the team ya rona tabe samka ko first day ele la nthamodiso. Moemedi go tswa mo komiting ya Eastern Block a bua se mabapi le paka e sa tswang go fela. So this year re ipakanyetse di-playoffs tsa rona tsa Eastern Block gore di ta hostiwa mo Tswapo region. Playoffs tsa rona re nna re di rotate ka di-region tsa rona le leng Tswapong, Central North, Central South le Selebe Phiko. So this year ne le chance ya Tswapong. So re tsa di-champion tsa Tswapong tsa Central North, Central South le Phiko. Be di ta di kopana di tshameka 2 days tournament then a very champion. So ne re ipakantse hela sente thata re ipakantse ka gore this year advantage e re nile lone ke le bala morupule re ba le boga thata ba morupule go bana ba re hale bala ka price e reasonable gore ka le dirisa ra host di playoff. Dikgang Tigers e tatse dithopa tsa BR Highlanders le Santa Green go dira dithopa tse 3 tse di tswang mo Mahalape tse di tla tshameka mo League ya First Division North. Koketso Ramontsho, BTV Sport, Phalape. Mejano faredi garela setlhopha sa Foreign Affairs se fentse sa the Badger Board 1817 go gapo bo mampodi ja borre mo kgaitsenong ya basketball ya Classic Hops 3-on-3 fa le tlhakore la bomme lone le fentswe ke setlhopha sa Gaborone Drills se le sone se fentseng sa Bot Honey Badger ka 1817 kgaitseno e ne e tshwaretswe kwa mabaleng a University ya Botswana mme Victoria Dikgang o ne a le ko mo letlhakore la borre setlhopha sa Foreign Affairs se simolotse ka go fenya metshameko ya sone yotlhe metlhano go fetela ko dikota finaleng go baneng ba fapa Hawks BW ka 19-6 go iponela phatlhako se ka makgalakgang gone ko ba kgona go padimola team SA ka 21-9 go ya ko makgalakgang
setlhopha sa setšhaba sa the Badgers ka fa letlhakore le lengwe se gorogile kwa makgalakganyeng ao ka go fenya metshameko e mene mo go e metlhano go fetela kwa dikota finaleng ko baneng ba garasonya Green Knights ka 14-5 le go iponela phatlha ko se ka makgalakgang. Ko se ka makgalakgang ba fapha setlhopha sa Stir Fry ka dibasket tse 20 go tse 17. Mo letlhakore la bomme Gaborone Drills ba fetogile ba fenyi ka go fenya setlhopha sa setšhaba sa BOT Honey Badger 18-17. Drills ba fentse metshameko e le 5 mo go e merataro mme ba fetela ko se ka makgalakgang ko ba neng ba kgwathisa Bing Bong ka 15-6. Honey Badger bone ba kgonne go fenya e le 5 mo go e merataro mme ya re ko se ka makgalakgang ba garasonya Dynamites ka dibasekete tse 20 go tse 3. Kgaisano e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa basketball di le 33 ba phadisana mo matlhakoreng a bomme le borre ga mmogo le la basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 11. Kgaisano e ne e dirisiwa gape ke lekgotla la Botswana Basketball Association go baakanyetsa ditlhopha tikologo ya bobedi ya league e santseng e ile boikhutsong le go tlhokoletsa ditlhopha tsa bomme le borre tsa setšhaba. Kgaisano ya Runball 3x3 e tla tshegetswang kgwedi eno e ya fifing ko Reunion Island. Victoria Dikgang, PTV Sport, Gaborone. Botswana weso kgang ga ke di fela nako ke yone maba. Victoria Dikgang na re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa Setswana tsa metshameko. Re tla boa re kopana gape nako e roba bobedi ka kgang tsa gago tsa sekgowa a jaanong re go leba gore seemo sa bosa se eme ka tselentseng jang. mo moswaro soletse diktatsa go le tse di mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare mokone botlhaba ga mmogo le kgaolo a tšhobe re soletse ga di sa selekanye sa botsedi jo magareng ga boraro go ya ko go bosupa ko mafelo mangwe a ko borwa jwa kgaolo a le gare kong gape ga mmogo le bokone jwa kgaolo a le gare re soletse re go iktatsa go le tse di tsana mme tla re mo tsamayang ya letsatsi go tla iktatsa go le mololo mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse ga di sa selekanye sa 22 go ya ko go 24 dikgaolo tsang gape ga mmogo le kgaolo a tšhobe go tla iktatsa go le bothito mme a re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse go bona dibata tsa maru ko Port Elizabeth mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Maseru ga mmogo le ko Cape Town go tla bo go apogile ko Johannesburg le Pinton go tla tswelela go bona la dibata tsa maru ko Lusaka le Harare mme go thiba ka bontlhabongwe ko Beira ga mmogo le ko Antananarivo re soletse go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam Blantyre ga mmogo le ko Luanda mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Kinshasa. The population and housing census